siri twagiye twese nagiye kuri hoteli yitwa Itangiriro nagiye kuri hoteli yitwa Itangiriro ku muhanda wo kuva mu nzira y'Abalewi bari kubara gutegeka kwa kabiri mu gihe Yosuwa yakatekereza ku muryango w'abacamanza kandi nongera kumva rusamagara n'ijwi rirenga Samweli Samweli muri ako kanya abami ba mbere n'aba kabiri bo ku ngoma ya mbere n'iya kabiri baje gusura Ezira Nehemiya na Esiteri kugira ngo bahumurize ku byabaye kuri Yobu mwene wabo batangira kuririmba indirimbo za Zaburi no kwigisha abazee imigani ku bijanye n'umubwiriza no kwigisha abana uko baririmba indirimbo za Salomo. Ibi byabiranye n'igihe Yesaya yahumurizaga Yeremiya izamaganya ye, naho Ezekiyeli na Daniyeli baganiraga ku bitabo bya Hoseya na Yoeli. Maze nongera kubona Mose na Obadiya bari kubwira abantu bose inkuru zose za Yona ukuntu yahuze Imana. Muri ako kanya Mika yihutira kubimenyesha Nahumu na Habakuki, maze kubona ko iyo nkuru ikomeye cyane kumigwa n'urufi ukamara gatatu utajya utamwa. Naje saba Zefaniya ko yamfasha gushaka Hagayi ntitwamubona, maze Ezekiyeli atubwira ko yagiye gufasha Malaki kubwira abantu bisubireho kuko umunsi w'Iteka wegereje. Amashi menshi mubakomera amashi. Reka twumve abantu batatu batubwira isezerano risha. Reka twumve Gikundiro Richard. uha urira mugaragaze kumubwira ko hari za gahunda hano, yihangana ze atambuke hano imbere. Ariko twakomye amashi menshi n'ukuri. Ntimubona uko binejeje rwose. Biranejeje mu by'ukuri cyane cyane rwose. Biranejeje. Ni Noheli y'abana. Yesu ashimwe cyane. Tuzamura ababyeyi ibiganza, tubitunga abana bacu ibiganza. Haleluya. Umva rero mwabana mwe, mwumve ubu nyine ngiye kubanza kubaheza agasirimba, sibyo?
kandi buri muntu azoza asirimba aho ahagaze, ntugume kwiruka kugira ngo utagonga wanyu, sibyo? Aho uhagaze uhite usirimba, ugume usirimbe uhagaze ngo apana kuguma kuzana mutikubita hasi. Mwarimu wabaraza kubafasha ibindi biza gukurikira. Reka rero nashiremo isirimba buke buke. Mubarinde kabisa. Amashimeshi kumana yacu. Abana musubire hano gatoya. Musubire gatoya hano. Tubenga bazamura icyubahiro cy'Imana. Mwanezerewe. Dukomere Yesu amashimeshi cyane. Hanyuma muri uyu mwanya rero reka duheze mwarimu wabo umwanya aza gukoresha
aho tuyoboremwo mu byigwa bize n'ibibazo aza kubabaza, hanyuma turaza gukora ikindi gikorwa nyuma ku bijyanye n'abana kuri uyu munsi wabo uri hejuru wa Noheli. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Kaze mwarimu wabo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Duheze Imana yo mu ijuru icyubahiro kubw'uyu munsi. Haleluya. Abana duheze Imana yo mu ijuru icyubahiro. Tuzamura amaboko duheze Data wo mu ijuru icyubahiro. Haleluya. Mutere haleluya. Mutere haleluya twese. Haleluya. Amen. Mbere na mbere dufashe uyu mwanya dushima Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se kano karyo keza ko kuba mu nzu yitiriwe izina ryayo, ihabwa icubahiro. Bwana sifiwe. Buriya uburyo tubana n'Imana hano ku isi nibyo bizaduhesha uko tuzabana nayo mu ijuru. Bwana sifiwe. Ibi dukora iyo dutamba n'ibindi, ibi nibyo bidusunikira ukuntu tuzabana nayo mu ijuru. Haleluya. Nitwiga no kwizera umwana w'Imana, ibyo nibyo bizaduhesha ubutumire cyangwa se invitation yo kubana nayo mu buzima bw'iteka. Haleluya. Nidukundisha abana bacu ijambo ry'Imana, ukababwira Yesu Kristo ku musaraba akabambwa ku bwacu, duheze Imana yo mu ijuru icubahiro. Haleluya. Haleluya. Ibyo bizaduhesha kubana nayo mu ijuru. Haleluya. Rero turishimye kubw'uyu munsi, ndishimye ku giti canje kuba ndi kumwe n'abana beza, abamarayika b'Imana, abambasaderi b'Imana hano ku isi. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Rero reka dutangire dusenga. Mpa ama microphone. Yesu ashimwe. Reka dutangire dusenga. Iyo tugiye gusenga turugara amaso, sibyo? Tugaca bugufi imbere y'Imana. Abasenga mu bashira imbere, abafite microphone bose barasenga, ariko bafite ama microphone baje imbere. Afite microphone gusa. Dusenge mu izina rya Yesu. Mana Data, uyu munsi dutangiye tugusabye ubwitonzi, amahoro n'imbaraga, ubushobozi no kwihangana. Udufashe kumva abandi, gutuza no kwitonda. Uduhe kurenza amaso ibyo tubona bitari byiza. Ubuze amatwi yaje kumva abasebanya. Ubuze ururimi rwanje kuvuga ibidakwiriye. Ibitekerezo byiza arizo biba muri je. Amen. Amen. Cyane Briana yasomye muri Matayo ibice 2 ku murongo wa 10 kugeza ku 11. Igihe abanyabwenge bare bakurikiye inyenyeri, baje basanga umwana Yesu yavutse.
ni bande banejejwe uracyari kuri Briana ni bande banejejwe nuko babonye inyenyeri abanyabwenge igihe baje basanze bijiye mu nzu basanze monde basenzamwo umwana hamwe na Mariya amashi menshi kuri Briana twize ibitabo bigize Bibiliya bavuze ko Bibiliya igizwe n'ibitabo 66 tuvuga ko ushobora kutubwira ibitabo byo mu isezerano rya kera reka twumve nagiye kuri hoteli yita Itangiriro ku muhanda wo kuva mu nzira y'Abalewi bari kubara gutegeka kwa kabiri mu gihe Yosuwa ariko atekereza ku muryango w'abacamanza kandi nongera kumva Ruswa ahamagara n'ijwi rirenga ati Samweli Samweli muri ako kanya abami ba mbere n'aba kabiri bo ku ngoma ya mbere n'iya kabiri baje gusura Ezira Nehemiya na Esiteri kugira ngo babahumuze kuzabaye kuri Yobu mwene wabo batangira kuririmba indirimbo za Zaburi no kwigisha ababyeyi imigani ku bijyanye n'umubwiriza no kwigisha abana uko baririmba indirimbo za Salomo. Ibi byahuranye n'igihe Yesaya yahumurizaga Yeremiya iz'amaganya naho Ezekiyeli na Daniyeli baganiraga ku bitabo bya Hoseya na Yoweli maze nongera kubona Amose na Obadiya bari kubwira abantu inkuru zose za Yona ukuntu yahunze Imana. Muri ako kanya Mika yihutira kubimenyesha Nahumu na Habakuki maze kubona ko inkumi ikomeye cyane kumigwa n'urufi ukamara gatatu utajya utanywa nanjye saba Zefaniya ko yamufasha gushaka Hagayi titwamubona maze Zekariya tubwira ko yagiye gufasha Maraki kwira abantu bisubireho kuko umunsi w'iteka wegereje. Amen. isezerano rya kera nagiye kuri hoteli yitwa Itangiriro ku muhanda wo kuva mu nzira y'Abalewi bari kubara gutegeka kwa kabiri mu gihe Yosuwa yakatekereza ku muryango w'abacamanza kandi nongera kumva usamagara n'ijwi rirenga Samweli Samweli. Muri ako kanya abami ba mbere n'aba kabiri bo ku ngoma ya mbere n'iya kabiri baje gusura Ezira Nehemiya na Esiteri kugira ngo babahumurize ku byabaye kuri Yobu mwene wabo. Batangira kuririmba indirimbo za Zaburi no kwigisha ababyeyi imigani ku bijyanye n'umubwiriza no kwigisha abana ukuntu baririmba indirimbo za Salomo. Bizahuriranye n'igihe Yeremiya yahumuriza n'igihe Yesaya yahumuriza Nehemiya iz'amaganya ye na Ezekiyeli na Daniyeli baganira ngo ku bitabo bya Hoseya na Yoheli maze nongera kubona Amosi na Obadiya bari kubwira abantu bose inkuru zose za Yona ukuntu yahunze Imana. Muri ako kanya Mika yihutira kubimenyesha Nahumu na Habakuki maze kubona ko iyo nkuru ikomeye cyane kumigwa n'urufi ukamara gatatu utajya utanywa. Nanjye saba Zefaniya ko yanshaka gushaka Hagayi titwamubona. amashi menshi kuri Rita amashi menshi kuri Rita. tugiye gusoma twese isezerano rya kera twagiye twese. nagiye kuri hoteli yitwa Itangiriro ku muhanda wo kuva mu nzira y'Abalewi bari kubara gutegeka kwa kabiri
mu gihe yosuwa yariko atekereza ku muryango w'abacamanza, kandi nongera kumva rusamagara n'ijwi rirenga ati samweli samweli. Muri ako kanya abami ba mbere n'aba kabiri bo ku ngoma ya mbere n'iya kabiri baje gusura Ezira, Nehemiya na Esiteri kugira ngo bahumurize ku byabaye kuri Yobu mwene wabo. Batangira kuririmba indirimbo za Zaburi no kwigisha abavyeyi imigani ku bijanye n'umubwiriza, no kwigisha abana uko baririmba indirimbo za Salomo. Ibi vyahwiranye n'igihe Yesaya yahumurizaga Yeremiya iz'amaganya ye, naho Ezekiyeli na Daniyeli baganiraga ku bitabo vya Hoseya na Yoweli. Maze nongera kubona Mose na Obadiya bari kubwira abantu bose inkuru zose za Yona ukuntu yahuze Imana. Muri ako kanya Mika yihutira kubimenyesha Nahumu na Habakuki, maze kubona ko iyo nkuru ikomeye cyane kumigwa n'urufi ukamara gatatu utajya utamwa. Naje saba Zefaniya ko yamfasha gushaka Hagayi ntitwamubona, maze Ezekiyeli atubwira ko yagiye gufasha Malaki kubwira abantu bisubireho kuko umunsi w'Uwiteka wegereje. Amashi menshi mubakomera amashi. Reka twumve abantu batatu batubwira isezerano risha. Reka twumve Gikundiro, Richard, Mutoni, Bishop. Hashize igihe kinini cyane mfite ubwoba bwinshi, maze numva ijambo ngo wigire ubwoba Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Maze Matayo, Mariko na Luka bazamamaza hose. Yohana akimara kubyumva ataho sinatangwa, ahita dutekereza ko ubutumwa bwiza bwageze ku isi hose hifashishijwe igitabo cy'izakozwe n'intumwa. Sinarekeye aho kugenda, narakomeje sanga Abaroma bari kuvuga bati, yemwe itorero ry'Abakorinto ba mbere n'aba kabiri, nimwumve uko Pawulo atubwira n'uko abwira Abagalatiya n'Abefeso. Nahise niruka ngiye gusura Abafilipi, mpura n'Abakolosayi benshi bari kuvuga bati, Tesalonike Tesalonike, wikuka umutima, numvira ijwi Timoteyo Timoteyo. ku rukuta Twegereye hari hanze Petero Petero, hamagara Yohana Yohana Yohana, nakwita umubwire asobanurire Yuda izizahishuriwe byose, anabwira abantu bitegure kumeza ibishura byabo kuko uzaza atazatinda. Amen. Abana barakoze, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Amen. Rero ababyeyi nimushika mu rugo, uyu ni umunsi mukuru w'abana, bashakira amakado meza kugira ngo banezerwe. Ibyo bibaheza imbaraga zo kwiga cyane. Buriya abana baza bahendwa n'utuntu duto cyane, karya ka acte gato yo gusa umukoreye hari icyo karema muri we. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kubabaza ibibazo bijanye n'umukutano wacu nyirizina. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Hari ijambo twize riri muri Yesaya ibice 9 ku murongo wa 6. Bampere Keza microphone. Keza. Keza. Umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu,
Amashi menshi kuri Keza, amashi menshi kuri Keza. Keza Imana yo mu ijuru imuheza umugisha. Ubwo mama karamubona arareba ukuntu baza kuganira. Yesu ashimwe cyane. Rero ngiye kubabaza ibibazo bikeya cyane, hama tuze kurangiza gahunda z'itorero zikomeze. Nuko guterura ukuboko gutya nkubajije ikibazo, abadiyakoni babe hafi, uwo mvuga mu izina mu muheze microphone. Noeli bisobanura iki? Mumpere Mutoni wa Pasiteri microphone. Nowe natubwire Mutoni. Isigura Yes. Eza Mutoni. Kuvuka kwa Yesu. Amashi menshi kuri Mutoni. Mutoni yarasibye cyane. Ikindi gihe uzazuza kare. Ninde utubwira aho Yesu yavukiye? Reka twumve Bishop atubwire. Muri Betelehemu. Amashi menshi kuri Bishop. Hari akaririmbo twibagiwe. Reka twumve abana batoya baturirimbira akaririmbo twize kajanye na Noel. Twagiye isi yari mu mwijima. Isi yari mu mwijima, atazi izigiro z'ejo, maze ibona umucyo, inyenyeri iserutse, abanyabwenge bakure bazabayikurikiye, barabahihagaze bahasanga uruyoya, bazana amashikanwa, imibavu imota neza, ifeza n'izahabu barabimutura, maze abamarayika batera mu ndirimbo bati Gloria, Gloria, shimwa Imana isumba byose. Amen. Ehumukiza twagiye. Ehumukiza yatuvugiye mw'isi yose, tunezerwe. Hosana, Hosana, hashimuje mw'izina ry'Uhoraho, ry'Uhoraho. Amashi menshi kuri bo. Igihe abanyabwenge baje kureba umwana Yesu, niki bamuzaniye? Mutoni nyuma. Amashikanwa n'imibavu imibavu imota neza, n'inzahabu n'ifeza. Amashi menshi kuri Mutoni. Bazanye amashikanwa, ifeza Izahabu. n'izahabu n'imibavu imota neza. Haleluya. Amen. Ni bande bantu ba mbere bamenye ko Yesu yavutse? Mbere yuko abanyabwenge bagera aho Yesu yari. Umve wewe. Abanyabwenge. Bishop. Abungere. Amashi menshi kuri Bishop. Ni iyihe ntumbero nyamukuru yazanye Yesu Kristo kuvukira hano mu isi? Intego nyamukuru yatumye Yesu aza kuvukira mu isi. Mutoni Esther.
gucungura abantu. Amen. 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 turarangije ibyigwa byacu. Imana yo mu ijuru heza abana umugisha kandi heze ababyeyi umugisha bemeye ko abana baza kwiga. Imana ibagirire neza. Arabona akazampamagara bwije cyane murabemerera. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Ni kubw'inyungu zanyu, si kubw'inyungu zanje, ariko ni kubw'inyungu z'igihugu zanje namwe ababyeyi. Rero reka twumve pasiteri abasabira umugisha, hama turaza kubaheza amaji. Turaca muri uriya muryango, azagenda batanu bano ba mbere. Oya mugume hamwe, sinabigishije Mwe mugumye aho, mwe mugumye gatoya. kuguma hamwe no kubaha. Abana batubaha bazaja he? Ukeneye kuzaja aho. Imana yo mu ijuru aho umugisha umwanya ni wa pasiteri. Kwa Satani. Jahe. Satani. Kwa Satani. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane twese. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Turashima ku nyigisho nziza z'abana bategurwa bakiri batoya. Ndabizi ko hano mu bantu bakuze bo mubwira ngo avuge isezerano risha cyangwa isezerano rya kera. Hari umuntu woshira ukuboko hejuru akabivuga byose? Mwese ndibyoshoboka. Ariko mwize Sunday school kuva kera. Turashimira rero mwigisha, turashimira n'abana bacu nukubatoza indoro nziza mu nzu y'Imana biga ijambo ry'Imana. Bibiliya yavuze ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga, agwiza ubwenge, kandi ngo n'ubuntu bw'Imana bwari muri we. Haleluya. Abana n'umugisha ku itorero, n'umugisha ku gihugu, n'umugisha ku isi hose, kugira ngo bakire ijambo ry'Imana kandi bategurwe ari batoya. Reka rero abana bacu baze kubaheza icyo babateguriye amaji n'amabiswi, banezerwe ni Noheli yabo nziza. Mwarabikoze ababyeyi, n'abatarabikora mu by'ukuri mubikore. N'undi muntu wese wokumva ko yoshigikira muri iki gikorwa cy'abana, mu by'ukuri mwotanga n'ituro kugira ngo bose bano bana bakwirwe. Ntiyagire umwana uva hano atabonye ji, atabonye biswi, kugira ngo basubire hariya mu ishuri ryabo baje kwiga. Reka rero abadiyakoni mutambuke, buri mwana muzamumuheza ahita asohoka mubangutse, kugira ngo n'ababyeyi mubone ko abana bose bakwiriwe n'ibyo mwabageneye. Mubanguke. Reka mbasabire umugisha hanyuma bahite bagenda. Tuzamure ibiganza tubasabire umugisha w'Imana. Mana, turagushimiye ku bana bacu, turagushimiye ko wabaduhaye. Mana, n'abatarabaronka ubabaheze mu izina rya Yesu, kuko abana n'umugisha ku itorero, n'umugisha ku miryango, n'umugisha mu bihugu byacu, kuko barimo umugisha udasanzwe w'ibyo uzabakoresha muri kazoza. Komeza kudufashiriza abana bacu, ubaheze amakura meza, bakure bashimwa n'Imana, bashimwa n'abantu. Ubagirire neza kandi ubafashe, ni mu izina rya Kristo umwami wacu dusenze, amen. Mubaheze rero umwana mumuheza ji na biswi, n'abana bakiri hano mubaheze bose. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Mubanguke. Shiramo agasirimba bagume bagende basirimba. Imana ibahe umugisha. Hanyuma muraza gusohoka babayobore, muraza kugira agafoto kanyu hariya hanze abana bose. Abana bose Imana ibahe umugisha.
haleluya cyane, haleluya. Reka dukomereze amashyi menshi cyane, dusabe pasiteri atambuke atanga amatangazo, hanyuma tuze kuja mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Kaze ku matangazo. Sinzi ko muyumva akiri urusaku rw'abana. Abarimu babo badufasha bakigiza hari imbere, mukabahera hari imbere kugira ngo dukomeze n'ibindi bikorwa. Reka dutambutse amatangazo. Itangazo rya mbere ni porogaramu y'amateraniro yo hagati mu cyumweru, zabura keza buri munsi. Teraniro ry'abamama ryo kuwa gatatu ntirizaba kubera yuko tuzaterana twese, tuzaba turi muri Noeli. Kuwa gatanu naho dufitemo igikorane cya ministeri ya intervention. Dufitemo umushyitsi Reverend Gaspard. Ubwo tuzahera kuwa gatanu tugeze niyinga dusenge mu gitondo na nimugoroba. Turabatumiye mwese, kaze tuzabane muri icyo gikorane. Itangazo rikurikira tuributsa abantu hejuru y'umugambi wa Vision Nehemiya. Abatarishura, haba hari icyo wasezeranye cyangwa se waciriwe. Abantu benshi barahari batarishura, kandi hasigaye ibyumweru kimwe, icyumweru cya none n'ikindi nka none. Nyuma yaho tuzaba tugiye mu yindi migambi. Cyo gituma dukangurira buri muntu wese utarazana ayo mafaranga ayazane, tuyashire mu bubiko kugira ngo tuzaje gukora amaraporo yo kurangiza umwaka, dutanga icyo tuzagendera ku ndi mwaka nawe warishyuye. Itangazo rikurikira rirasaba abakozi bose, uhereye ku bapasiteri, abavugabutumwa, abadiyakoni ndetse n'abayoboye amadepartema, nyuma y'amateraniro muje gusigara, hari ubakeneye. Itangazo rindi rikurikira, tuzaterana kuwa gatatu nk'uko twabivuze, tariki 25 zaba ari umunsi wa Noeli. Tuzaterana uhereye mu masaha 3 ya mu gitondo, turangize saa 6:30 kuko bisanzwe. Rero abantu twese tuzitabe, tuze guterana kuri uwo munsi kuko tuzaba turi mu mukutano wa Noeli. Kuri uwo munsi tuzaba dufiteho n'uruhimbi. Nanone tuributsa abanyabubatizo abiyandikishije, hiyandikishije abifuza kubatizwa abantu 7, ariko abakurikiranye amasomo ni 5. Barya 2 rero baje kubonana na sekreteri, namba bakivyifuza ko bazabatizwa, tubapangira umunsi wo kwiga kugira ngo uriya munsi wo kubatizwa nugera bazobe barize. Batize rero ntibazabatizwa. Haba hari n'undi ukivyifuza, umwanya uracyahari, yegere sekreteri kugira ngo amwandike uriya munsi, amutegurire n'uburyo yiga, muhuze n'abarimu bamwigishe kugira ngo uriya munsi azafatikanye n'abandi kuja kuri Yorodani. Gahunda rero uko imeze, tuzazinduka kuri Yorodani mu gitondo cyo kuwa gatatu kare kare. Ababatijwe mwese mukomeze mwitegure, muhana kontakte na sekreteri, muganira nawe
kugira ngo uriya munsi bizagenze neza. Itangazo rya nyuma, hari umugisha Imana yatanze ku itorero ryacu rya Karumeli riri muri Australia. Bifuje kuko basangira umwaka, bakwifuriza abapfakazi kurangiza umwaka, bafasha abapfakazi bo mu matorero yacu, bo mu itorero ryacu rya Karumeli uhereye hano kuri siyeje, ariko baza guhitamo abapfakazi bose bo mu matorero yo mu ikambi y'Inyenkanda. Icyo gikorwa cyarakozwe rero kubw'umugisha bageneye abapfakazi ba hano mu itorero ry'iwacu, namwe muraje gusigara mubonane n'ababishinzwe babagezeho ubwo bufasha. Hari uburyo, hari imfashanyo zahora zigatangwa ku bapfakazi n'abatishoboye. Irabera ni none tariki 22 ni none hajya, ntibanditse umunsi, banditse tariki 22. Muharure namwe mumenye iyo minsi, nimumara mu mwitabe ngo irabera hariya kuri Sesinga muri kona mwiyumviye. Imana imuhumugisha. Uyu mwanya rero tugiye kuja kwakira ijambo ry'Imana. Ni muri kona hariya mu Ngagara, niho konseri y'umuvandimwe ibera, igitaramo mu bisaho kibera. Hari icyo yaravuze ku mugisha Imana yatanze ku bapfakazi ku itorero ryacu rya Australia. Abakristo, abayobozi baricaye, biba ngombwa ko bifuriza abapfakazi Noheri, bahereye hano mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara ya Ruyigi, Nyankanda. Twagiyeyo muri icyo gikorwa, twari tujanye ihuzu yo kubifuriza Noheri. Twahaye abapfakazi b'amoko atandukanye ndetse barimo na bene gihugu. Twatanze ihuzu 110 mu nkambi y'Inyenkanda. Tubikomera amashi kandi dushimira ababikoze, Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero hano naho mu bapfakazi ba hano, muri raporo twabahaye, namwe muraza gusigara nk'uko babivuze, kugira ngo namwe muze guhabwa iyo Noheri, mwishimane n'abandi kuri uwo mugisha Imana yatanze. Imana ibaha umugisha. Murumva ko igikorwa muri Karumeli haje inyunganizi ziri muri mwebwe abakristu ba Karumeli. Hari n'ibyo mwakoze ubushize, byose twabihujije. Hari ibyo Theogene ahora akora, urabona ko Imana yayigendeye.